Assalamu alaikum, амансыздарбы туугандар. Бүгүн число 18 январь 2025 жыл Ош обласы Ноқат районундағы 1996 жылы туылған жигиттердин ынтымак ойыны болуп жатат. Буюрса, жакшы ойын болуп жатат. Бул ойын экинчи ойын, уже биринчиси будан бир ай мурун Зулпиев айыл өкмөтүндө болгон. Ал эми бул экинчи ойыны Ноқат району Кыргызата айыл өкмөтүндө болуп жатат достор. 1996 жылы туулган жигиттердин ынтымак ойыны футбол, волейбол ойын өтө сон болуп жатат. Лайкты басыңыздар, комментарийге жакшы ой пикир калтырып, достор менен бөлүшүп, буюрса азырынча ушул Ноқат району ынтымак ойыны ушинтип чогулуп аракет жасадык. Залда азыр ойындар болуп жатат. Кайсы айылма каяк экен азыр? Кулатов кеңеш. Кулатов менен кеңеш. Наркынысы Кулатов, ал эми беркиси болсо кеңеш айыл өкмөтүндөгү ынтымак ойыны өтө сон болуп жатат. Азыр буюрса футбол жакка дагы өтөбүз. Өтө сонун ойын кызуу мезгилинде. Молодец. Кеңеш айыл өкмөтү менен Кулатов айыл өкмөтү. Буюрса жакшы. Азыр балдардын көпчүлүгү обедке киришти. Assalamu alaikum, тамагыңар даамдуу болсун. Кайсы канал? Универсал. Ооба. Жакшы болтабы? Жакшы. Кайсы айыл өкмөттөр? Ноқат менен Төлөс жаңы Ноқат, а? Вау, жигиттер. Ассаламу алейкум. Тамагыңар даамдуу болсун. Зорбу, жакшыбы? Камчылык жоктор, а? Кайсы айыл өкмөттөр? Исанов, а? Жакшы. Өтө жакшы болду. Болду, рахмат. Аз болайын деп калды. Ассаламу алейкум. Тамагыңар даамдуу болсун. Кайсы айыл өкмөт? Зулпиев, а? Табилден берели? Жакшы. Камчылыктар жокпу? Ассаламу алейкум. Az çay bir yakayım belirtken. Azırınca Kırgızata ayıl өкмөтү өткөрүп берип атат. Обед убакыты болуп, шорболор бышып. Жигиттер аде келди. Алтасын арып тактырлар. Машалла. Мада бирден сала бересиң. Шол жакта аш. Kaç?
Уже бузулуп тура. Men tartımda. Ооба. Айтпасаң ham чыгат. Birinci tartımda var lan. Ben tapmayla bak. Sözlerde kaçırır tamam. Bismillah. Akça örgende yaptırsanız жақсы olur. Жүрмелеп калып турбу, а? Yüzüm. Kavak salaydı. Kavak salaydı deyim. Kavak var ya. Yetmiyor kadar şimdi belli. Bir abi bir var. Beklerski variant kılıp durup ya. Buradan alıp geleyim bunu. Buyursa sonun болуп жатат. Экинчи оюну. Биринчисин Зулпуев айыл өкмөтү өткөрүп берген, ал эми экинчиси болсо Кыргыз Ата айыл өкмөтү өткөрүп жатат. Жакшы, сонун. Салон. Шашпай. Futbolun buldu. Мектептин залы, мектептин немесинде, газон. Futbolda gibi oynatmaz. Bu. Aşağı. Нарк кайсы айыл экен? Наркысы жок. Кайсы айыл наркысы? Исанов менен Карташ айыл өкмөтү оюн болуп жатат. Молодец. Ал эми кийинки полияда болсо Кыргыз Ата айыл өкмөтү менен кийинки айыл азырында билебиз. Караташ 2 менен Кыргыз Ата 1 буюрса оюну башталды.
Futbol, gazon. Buyursa oyunlar öte kızı ulantıda. Qaysi aylik bettirolda azg'ay? Zulpuyup menen Qulatova. Zulpuyup menen Qulatova aylik hökümetinin buyursa oyunu baştaldı. Oyun öte kızığı da. Bir sevinde Astro 8 Hadi.
oyna. Biraz yere oyna oğlum. Kala. Jolar hocam. Zulпиев менен Кыргыз Ата ойнап жатат достор. Биринчи партиясы. Çap bitti çap. Oyun öte kızıl da. Oyna. Çap center çap. Çocuk. Tez gir çocuk. Çap. Bastı. Oyna. Ya sağa kaç oldu? Taşlar. Караташ айыл өкмөтү менен Кыргыз Ата айыл өкмөтү финал 1-2. Биринчи партиясы уже азыр эми башталды.
Joğlan. Sabah olma tutuyorsa. Horoz!
Молодец! Shot. Kırgızata 20, Karataş bolsa 19. Oyun öte kızuu da. Mына ушинтип буюрса бүгүнкү ынтымак оюнубуз дагы аяктап баратат. Нокат району боюнча 12 айыл өкмөт бар. Ар айга бөлүнүп, ошо бир жылда бир жолу ошо круг айланат буюрса. Токмалкылардын ынтымак оюну. Караташ эсеп боюнча алдыга өттү. Буюрса аз калды бүтүшүнө. Биринчи партиясына. Молодец. Өтө сонун болду.
Bir top kaldı. Karataş 24 oldu. Alemi Kırgız Ata olsa 22 oldu turnuvanlar. Молодец. Esep sаны маленький oldu. İki komanda teң. Öte son oynап жатышат. Алыш учурда. Молодец. Кайра контрольный маленький bir top Караташ болса контр болду. Кыргыз Ата маленький birinci partiyası. Молодец. Акчы койду. Акчы, молодец. Partiya Karataş birinci partiyasını uttu. Alemi ikinci partiyası bölüsü baştaldı. Karataş молодец. Karataş. Молодец. İkinci partiyası baştaldı. Молодец. Молодец. Тилекке каршы аут болуп калды. Молодец.
Амар молодец. Adından takışka imajlardan çıkan da senin için bizden görmüştük. Çok. Молодец. Belbe. Kuzu. Belbe. Şu. Yok şu.
Muhammed mi yapar? Yaktan gel yaktan. Oga bes. Bu benim adatta kalmaydı. Экинчи партиясын Кыргыз ата утту. Ал эми үчүнчү партиясы уже болууда. Üçüncüsü baştaldı. Üçüncü partiyası. Talek koptu sence? O tespit koza gerek. O. Bunlar gerek kaptı. Kiverdi da. Sen çıktın mı? Üçüncü partiyası daha 25'ten ekan. Polya almıştı.
Bunun böyle bakımını ötküldü da. Bazı termine tuttum. Yoktur. Akası veriyor Murat. Allah kaldı. Ağzı sağlık tişe misin? Tişke. Azıcık tişke var. Bu eminim ötüşe nereden götürüyorsun? Özü. Eğleni ben otmen kurulup bakayım. Bakıyorum topla salonsaydı. Yine tişke diyoruz mu? Ömür boyu. Ot da. Emin olma ne? Ne olacak? Yok, beş dakika. Benim kutudan bir şey olmasa. Ben aytım o buradan gör buğanı ben. Söz canlı. Şifran bitirdi hadi. Yine korkuttu da neydi kapılar sen? Yaşıyorsun böyle. Girmez mi? Cömert Kabir. 30 yılda ölüm Çodar Cömert Kabir. Bundan bitteli bölüm. Kırgыз ата жеңди. Караташ болсо 2 болду. Ne olacak kaldı? Bitti oyun. Birinci orun değil geldiğimiz için kırmızı adaylık.
Hayrat деген дос тұрады оған. Мына. Hayrat. Қарашы қана. Кем бала я бізді сыйлап келіп бергеніңе үшін чоң рахмат. Bundan беріп қой. Sağlıktan söyle ki. Sağlık olsa güzel. Ücretten şunlar alırım dedi. Eski altı mesela uyuşturan mı? Uyuşturan adam bak ikisine tüm kopatı yetenek gelelim. Şu eski altı şey değil. Aldı. Şu an eski altı futbol narı hep demekler. Gökçe Bey koyacak da. Tepsiye yamansın hatta. Tepçi. Ne? Futbol buyursa final болуп атат 1-2-ге. Кайсы айлык өтүп турдулар? Zulpuyup, oğlum, narak zulpuyup boş gerek. Aqjol tanısаңыз, aqjol болмай. Ya bekler kaçırken bir şey çıkar. Zulpuyup менен онда кеңешкен, а? Kengeşken. Zulpuyup айыл өкмөтү менен Кеңеш айыл өкмөтүнүн футболдогу финалы. Волейбол буюрса бүттү, эми футбол калды. Ал ушу 1-2 чечилсе, Ай-яй-яй. Olmadı takardılar. Tamam mı? Ahmet varsan varsan. Ya çifte oyna be. Sen kal.
Bizden koca kop geç kaldı oynuyor. Hey Beklat kavga geçme. Beklat. Teptir be. Tevaklı. Hadi. Жолды каранчак болса көм бирөсүн жазасың. Мыкты чабуулчуга. 15 жазып койдум уже. Инне. А, баян жаздым. Omumет жазып коёш. Өтө калпсыз болду. Давай, давай! Gol şöyle. Аста. Beş koy ben. Moy. Liechtenstein mı? Молодец. Birinci orun futbol boyunca Zulpiyev Ayıl Өкмөтү болду. Ал эми экинчи орун Кеңеш Айыл Өкмөтүнүн биринчи командасы, үчүнчү орун Кеңеш Айыл Өкмөтүнүн экинчи командасы болду футболдон.
Söz verelim la bas. O bizlik götür. Lan narkotikle taktın nasıl? Ona bu tarımanlar bize. Yok olur öyle olur. Evet yigitler. Yaxşı esen aman ötközüp aldılar. Biroq ikisinde keç kaldık hem. Ay bizde olmalı olacak hamle oldu bilmem. Razı bitti olsa keç geldi. O razı oldular. Uşaklar hamle dakile toyluk koyda. Oturuşa sen tamam kaldı. Emi. Başkan nasıl olmasın? Vaqtda ko'pdan vay, agidan shularga sizga tashlaydi. Жигиттер шартқа байланыштуу волейбол ойногон балдар суранып калды, кете берейин депчи. Анан ооба тердеп калды деп бирок кетип неме кылып койду, жыйынтап койду. Kırgız Nokat rayonunun Kırgız Ataylı Hükümeti'nin 1996 yılı Yigitlerin tarafından uyuşturulup жатқан sportluk işlerin negizinde iki futbol boyunca mıhtı darvazachı deb Fazılov İlham. Oşonbay ele Ramat Amin'in mıhtı çalımcı deydi. Düşönbay yolu Nuseyt. Mıhtı korkucu Nabaldoğlu Akjol. Ben birlik. Hoca olsun içinde. Sonbayla ama dördüncü orunda var dedi. Üçüncü orunda eğilegenlik dışına Kengeş Aylak Mötü'nün ikinci komandası. Birinci komandası. Kengeş Aylak Hükümeti'nin birinci komandası ikinci orun deyiladi. Oşonlarla diplom bilen birinci orunda elegenlik için Zulfiye faaliyet mutlu. Çempiyonlar. Gel kaptan kamanla gel. Oksat başlar. Sana da oldu. Evet,
Jigitlar, rahmat sizlarga da Hindiston bo'ldi. Katta cho'ng rahmat. Bordunuz bir tushib qo'yinglar shom bilan, ha? So'nggi bo'lishi kerak bo'lsa. Ey, jurginglar bordunuz bir. Hop, shu yoqqa qaraylik. Qanday mana chek. Allah talam razı olsun. Güzel dostlarım. Жақсы bir-birine barıştırып, байланышта bir-birimizle мындай oyun içinde, эмоцияның içinde болады нәрсе. Ол шул жерде қалып кетиш керек. Анан сыртқа чыкканда кадимгидей эле дос болуп, көчөдө көргөндө bir-бирине саламдашып. Анан кийинки очерк кимде эле? Исанов айлап өтүүдө. Исанов айлап өтүүдө да жеткиребиз. Анан кийин мына группадан сүйлөгөндөрчү бир активге чыгып коелу. Баягы ар кимибиз мен мага баары дебестен бардыгыбыз мен кылышым керек дей турган болсок жакшы болот достор. Бир ар бир айлап өтүп бирден гана адам бар өзү. Ошолор кийимде. Анан кийин баягы сүйлөгөндө кеч калып келдик. Өзү 11-де башталды. Ошолдо эртерээк мындай башташтын бир жолу аракети кылайлы. Анан дагы айлап өттөр дагы баягы айлап өт аметлери чогулуп, дагы башынан жолун өзгөртпөсөк болбойт. Себеби көрүү достор волейболго кетип калып турабы? Волейболда олар бир жактан жарым саат, 1 саатка чекип калды. Ошондо башка Ошону амирлер биз кеңешип туруп, чоң жазуулар. Башка бир варианты менен бул бизге 2 жол өттү да. Бизге кичине болсо дагы баягы тажрыйба болуп калды. Эми мына кеткен катачылыктарды кийинкилерден кетирбештин аракетин кылышыбыз. Анан эгерде кимдир бирөөнө катарак сөгүп койсо же кийип койсо бири-бирибизди кечирип чыгайлы. Zataylı hükümeti ondan gelişince ötkör verdik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. En birinizin Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam berip Allah'ım şu dostlarımızı, dostlarımızga bekem densoluk, bekem ömür, bekem iman verin Allah. Sizlerge gelgen dostlarımızda, safarda жүрген dostlarımızda da Allah talam aman esen, үйүнөсүнө, бала чакасына алдында аман esen жетишин Аллахтан өзүн насип эткин. Жана да досторубуз кандай тилеген ой максаттары болсо, ошол ой максаттарына тез жана жеңил жеткин Allah. Аллахым бардыгыбызды өзүнүн сүйүктүү болгон жерине Каабатуллага, Байтул Харамга чакырыштырып Аллах таалам насип этсин. Амин. Аллах таалам өзүндөн гана сыйфаттап, өзүндөн гана мыйкылып, бизди бардык күнөөлөрүбүздү кечирип, келечекте ар бир ишке жакшылык иштерге себепчи болуп алат. Бизди жакшылыктын ачкычы, жамандыктын кулдусу кылып. La ilahe illa ente subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allah razı olsun.